Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kahinyo Trap Integrated Territorial Organization Bahoy Rumbong Area hakakat pratrik rusaw arajar arpulai kalalaj ban kenra labor license ha Bahoy Rumbong hapo kajingela mo President Usamla Samuel Hing lembat ki paradukot jong kaseng hakajing senran lang kidong elam ke Ribhoy District hakajing kenra nakaliang kaseng kalalap bakidon ki bre ki ba aikam wan iki kena ki badang hapo kat pras nem kalata bat kaseng kalabe ni phalaj bu no yigini ki kena pada kajuk kapor kala dawaru nengi nong elam snong bakim de ban ai lat iki barjela bakin wan buhai snong ne ban ai NOC pathar ya kinong bela hagabe de bakate ka than yang ka seng kala ban rap ru de ka baong bala da kinong elam snong ki shim khia ban perking yigini ki ai baro kum ka seng kana mi madan kum ni ban tuklar bat ka hito kala kren shairu de ka baong bakanam song klikti ha ka ban be ki barjela ki bawan bela hapo ka than Bahoy Rumbong bat yau ni kurwo la kren shai de President Usamla Samuel Hing. अगले टाइम में हम चेक करने आएंगे हाँ अगर बिना कागज होने से तो डायरेक्ट देना पड़ेगा ठीक है अभी निकाल के हम कागज लेने के लिए तो रिसीट दे दिया Inisial beteng dah mah ni misteri ni terkuat no dengan ini mau dia ông nak penbiang deh mah फुन यू तो वडी बनने arpo lai po ngut di kasin min kong kan ni ka ba ni ba ni kasin ka ba app duwe buti tu ra kani bosna kani de sitre o kani ke person address de tre o de berbong de ban ai de berbong de wah de menta nurin de ko Unisia de bahasa tai sepo memberi sai ah de semua bre Saya sepo memberi Unisia Nurin Moldau और लेवल लाइसेंस उधर 4 किलो हाँ 4 किलो 4 किलो तो उधर ही काम करता ना क्यों उधर काम करता नहीं मालिक बोला लेबर लाइसेंस उधर ही काम करता ना हम लोग तो 2 बार आएगा ना हाँ हाँ दोबारा आया हाँ oh kini nang tayo sumpi de ba sipo nang mo daw de kani ka sinong address ne ungkap selalu te kat ba kani ka saka ni berbong te ba kami कितना आदमी इधर सब लोग कहाँ बस्ती saking pikir na yung kanyang profil mo ko bu ba yung pipi no ay jimut na yo kata na pagpati menteri pagpati ban ang ba hampan menteri ini fasa dia kan bakian di benang di dan ayu ban dang di ban pulih tahu try mana yang udah kuning kahito berbong area isong kya si kade si simpat abang iyo iban wan ya kaban cek iki labor resen jong gibar jela mat kumta terter ndre kala de kesin ke baar yangi bangin mi hakani area jongi hakani area berbong jongi ndre ke ka bas isong kya kalong ibabun hi kinom pala man penbiang ye kita ki jingdon kam jogi labor license te kumta nakaliang jongi ginom song kiti kumangila ada pun keren nak tu kesngi ndre ida songu sikade nakamta ki bor district jongi ki bala ai jing kersian yangi bakani kesngi ru dei lang ba kajing ai bor jongki bat jing senran jongki ngiyo ya kaban lej aki babun idukan ki bala kersiang ya kaban sium man kini ru ya ka hok ya ka kam ka jam jongi kum ki khun kasi kum kan ka than jongi ndre ki bun ki kam ki wei parado persnam jing kila bande ndre ki sim ndre kum tangi sokya sikade te da ka bobrom akan ka por nakaliang jongi ni apil sa kasnong ba kasnong ka ngi kerpat
ba kambit chu ban ai NOC pathar lada ka shnong hi ka shim ye ka jingkit khia ngim kam mat mi gispai jungi kumom tak singi te de nak takadaw ba ka shnong kan mamla ya ka ban shim ka jingkit khli ka tak responsible nak takadaw ngim ban se ka ni ka singi ban mi madan na ka banta ban shong shan ka ni ka than jungi sha ka ni ka jaka ki babun ki kade ki barjala ki bangim itu ithau bawan mana ka singi ngoi ban ngi pen kan mau na ka ba shai sha ki nong shong shnong jungi ki bal ai ya ki barjala ban ai jing trai bangi siam ngelap akan ke singi kalong ba i bakim pat biang karta ke jongki bentre hapo ka khat prasnam 18 year below andre ka bor bhalor hi kamsha bentre kum kita te nang jongi ni pha ka karwa ka basha ki bakim bitsu ban penmi kum kini kinong tre ba bom biang ki kot kisla ban alor kata ki ba hapo khat prasnam te nang ne ngin yan budin lada ki dang don biang ngin ais non bateng e kadang ba kanom jashu nang ne shikmat kum kini ke jingja kabangi lalap mentak kesengi